Indiat sengi hadian baga Commissioner Jong Food Safety kalalap ya kejing injek dawai formalin haki dohkha Menteri Sorkar ubade pej ya ketenat fisheries uba AL hack ula pentip baula bertha ya secretary ketenat na kebenta ban thung ya ka fact finding team na kebenta ban lap ya kejing shisha halor ketiga jing lap jong ketenat ya kani uba AL hack ula pentip haba kran bat kilat pathai kubor bat ben rap ru ba kejela Meghalaya menta kala kio ha kejing penmi ya ki dohkha na po kejela keblak kot hadu 100% tam Fish Farmers Wholesaler and Retailer Association. Kirawat ni nadu President Bala Ilam di Bak Mecek dorong EMDC in charge of fishery juga KHATC. Nadu di Vice President dorong ke member la dorang. Tiga wara anu tak tiga report ke bawara nadu Andhra Pradesh bagaimana kan nuru ka formalin ba kret dawai anu benuruki ki borlek ba onlut angte ko clear yodo tiga kamu kusan ya kadai bagai ban ship mi kadu kadu tes kat kum ke jing ba kan mane ha meeting ba di ban nei ban le be hapo ka jaka ga bawara ya ki mar mot khamta bi dohkha na kadu kadu jaka rom dei tang na Andhra kada kadai na po Assam ne kadai na po Bengal ne dei na kadu kadu jaka ru kadai ban ngoi ke station kat kum suggestion ke ba ai ba ki ban tes ya kini ki dohkha Impat dipet dang nuru ni dang le hi la jong ga fact finding committee kena hi fact finding committee dong Monday you secretary ban constitute fact finding committee kalau ketu ko daru ada pen menne ke na kalian jong ke fishery department bagalat ban constitute ya ke fact finding committee ban lap ya ke jinsya bat baya ka de ko dar ba ong man ban dia ban kham live no kham ploy na ko banta ban yu i bagi wei ru ka livelihood ya ka bagi i ki dong ba kamai na ka ni kamru kimni bandu ja